meto a surprise birthday celebration in Ginawad para kang dating San Fernando Mayor Oka Rodriguez. Kaya silipan ng naging kaganapan, king report ng Patricia Mamao. Meto nga masayang sorpresa inginampang kang dating San Fernando Mayor at 3rd District Representative Attorney Oscar Oka Rodriguez king kayang kawalumpulong kebaytan. Ren king gulot na niti, ren kayang kakaluguran king malwata panawon. Genapan niya iti inyang September 17, keti king Heroes Hall. Ing metong kareng magsilbing pamana o legasiya ng Rodriguez bilang alkalde. Tinagon laketi rin kayang pamilya, kaluguran at ring akayabe king serbisyo publiko. Tinagon niya naman keti Mayor Vilma Kaluwag dinescribe itatang Oka bilang kayang idol at ehemplo karas king pamang gobyerno. Penimunanda neman, dina Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto at Father Restituto Lumanlan, ing meto nga pangadi para king kayang kabulasan at makabang biye. Minampang na lamang performance, reng Teatro Fernandino nung nukarin binida ing kwento ning Bienang Rodriguez, iba't inyang estudyante iti ang gaking akilalaya bilang meto nga leader king mabilo gayato. Kilala yay tatang Oka king kayang good governance at makabaldugang programa para king syudad. Inyang 2024, kinilalaya ning city government ning San Fernando bilang metong karengating pekamaragulay-ambag king kasalesayan ning syudad San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.